Artiklu f'magazzin ta' The Telegraph għajjem mistoqsijiet kbar dwar Marija Efimova, ir-Russa li għamlet allegazzjonijiet mingħajr ma ppreżentat imqar prova waħda. The Telegraph tgħid li l-blogger Daphne Caruana Galizia straħet fuq Efimova, eks-impjegata tal-Bank Pilatus li allegat li mart il-Prim Ministru kienet is-sit tal-kumpanija Egrant. Efimova kienet tkeċċiet mill-Bank Pilatus wara li nqabdet tifroda lill-istess bank. L-artiklu tal-Gazzetta awtorevoli Ingliża jisħaq li Efimova qatt ma pprovdiet evidenza biex tissostanzja dak li allegat. Bi kliem ċar daqs il-kristall, The Telegraph tirrapporta li waqt li l-blog ta' Daphne Caruana Galizia kien spirituż, il-kitbiet tagħha kienu mimlija qlajjiet u mhux fatti. The Telegraph tkellmet ukoll mal-eks deputat nazzjonalista Franco D'Bono u rrakkonta kif Daphne Caruana Galizia użat kliem xejn komplimentuż, anzi pjuttost violenti fil-konfront tiegħu meta hu kien fil-qalba tal-kriżi politika li kienet jaffaċċja gvern nazzjonalista. Dakinhar Caruana Galizia kitbet li D'Bono għandu jinħareġ barra u jisparawlu. Sa dan it-tant, The Telegraph irrapportat kif teżisti teżi li l-istorja ta' Egrant dur ma' storja falsa imbuttata mill-Gvern Russu biex ipattuha lill-Gvern ta' Joseph Muscat wara li rrifjuta li jħalli vapuri tal-Gwerra Russi jitlu Malta u sejrin lejn is-Sirja. L-istess midja Ingliża tirrapporta li wara li Joseph Muscat kiseb mandat ieħor b'saħħtu mant il-poplu, ir-Russi rridu jippruvaw joħolqu kajos f'Malta billi joqtlu lil Daphne Caruana Galizia.